Өлкө аймагындагы акыркы учурларда кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Я согласен. Нами применять сил. Өзüm машинaya барсаң, мына чыкпайын ал балдардан. Чал, алып кел бер Чал, алып кел бер Чүй облусунун Сокулук районундагы рейд учурунда көк түстөгү Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны инспекторлор токтоткон учурда айдоочунун жанында унаага тийиштүү күбөлүгү жок болуп чыккан. Ага карабастан инспекторлордун ишине тоскоолдук жаратып жатты. Айттор эч кандай тыянак чыкпасын билди окшойт. Закупиться на красный цвет, вообще зачем ей? Надо гель тогда. Gel otur. Gel. Otur Özün спокойно otur. Gel. Faz bıraktan aydan başla. Gelet temal bir abi. Toz kalıp böyle olsun. Gelet tutar da. Afırdı. Ya. Gelet al. Gel. Açıksın. Açıksında bekle. Özün iktidarına netpes koy. Çok az birisi. Sana pretenziya yok karşı. Молодец. Az razı kaldı. İkisi mi kaldı? Çakırmayla o çocuk. Çok. Verirsin abi hemen. Rahmetten geliyorum bundan da lafı uzatıp. Makul mu? Çok aforum etilsin. İsteklerini Hastanede böyle. Хорошо. Al. Айдоочуга тийиштүү айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды. Ал эми бул кара түстөгү BMW үлгүсүндөгү автоунааны майы кызматкерлери токтоткон учурда айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан наркология бөлүмүнө баргандан баш тартып жатты. Прапор кем бересің? А? Именно шалот басын. Кеп, бисмилла. Түстігеле братан мı? Дос боламын. Senden tatlı olmasın. Senden soramaz da. Jigit. Atın soramaz mı? Niye üçün антотасың? Sen Türkön yok mu akesi? Түртіп отпайсың ғой, брат. Не үшін түртіп отасың? С какой стати? Мен саған жамандық қылдым, жаман сөйледім. Bakes мындай туруп туруңуз. Сизге эч ким сүйлөгөн жок. Мен саған жігіт. Мен саған жаман сөйледім. Не түртіп отасың? Мен швайным, жігіт. Не убери его. Айдой машина. Брат, сам случай. Жоқ, мен албайлы ғой. Жоқ, мен алып кетсін. Отыр деме. Күлчін қолма. Отырам. Жоқ, отырмайсың мен. Братан, қойшы. Күлчін. Алдың. Жоқ, күлчін. Үш қолдан көмектен. Үш қолдан қойсын. Gel, otur. Gel, otur. Otur. Ya kulüçün ona tek girme. Al koy çiçeği. Bekit. Cevaptır. Bekit koy. Ya, oynamay, to'xtatamay. Bularning mashinasini kimga qo'yish? Bularning mashinasini kimga qo'yish? Yok, Ne mashinasi?
Çok ya. Yok bir aldım. Жоқ, не көре албайсың байке? Сен неме собственность? Неге Çok kim? Hiç kim maşa saklan. Hiç kim saklan. Gözünü takıyorsun. алдың бутусын. Жоқ, ешкім жаппайды. Түш чапыч. Хорошо түсін. Жоқ, ешкім жаппайды. Пожалуйста, Пожалуйста, Хорошо, Ben mal kim? Formasyon. Ya мас кім болды екен? байке, алдың. Иә. Дело. Организм генерал. На камеру, вот. Я не сопротивляюсь. Абсолютно. Абсолютно. Я согласен. Но они применяют силу особо сильно, да? Я вижу. Мне больно. Я знаю каждого из них. Дошел да ма керек жоқ. Отыр деп атпаймын. Отырма. Жоқ, ошо. Қоя бер, түсіндірмей. Не үшін? Сен айта атпайды. Террористті қармауына келіпсіңдер ғой, камерамен. Саған айта атпайды. Я террорист, что ли? Айта атпайды. Жоқ, мен террористмін. Жоқ, түсіндірмейсің. Жоқ, мына түсіндіргіле. Мои. За что? За что? Айбек, жасына айта атпайды. Ничего, Сен қызыл болып, машина айта атпайды. Где доказательства? Где доказательства? Хорошо, мақұл. Глобустың астына клейген камера. Хорошо. Қандай қызылдан айдап келгеніңе. Хорошо. Ошол Где негізінде доказательства, что мы бухали? Где Где доказательства? Мына, хорошо, мен да сасың. Где за Мен да сасың. Государство. Вот где доказательства, то, что мы бухали? Ключи отдайте. Вот где доказательства? Прессуют. Алкотестер На где? каком основании? Не. Какой нарком? На эфсе. Есть. Неге неме көтсің, байке? Мен çalma. Не, үчі. Қандай арырақ көтсің, байке? Да будь тебе безін сүйлеші. Сен не, мен саған не, балаңмын бұл. Отыр, кел. Проще общение қармашы. Арырақ тұршы деп. Қарсаң мындай, қылған қылықтар мындай. Бұл соғырған немелері. Жоқ, мой сопротивлять еткен керек жоқ. Елдің барын қаратып. Оң тұр. Ахам, не, көтім шықалды. Иә. Ya, gereği ne gereği yok? Alo. Yukarı çak. Ne oldu? Ne oldu? Açım ne oldu? Jo саған ne oldu? Саған ne oldu? Не ұрасың ба? Айтта ким? Мен саған не болды? Инспекторлорго баш ийбестик көрсөтүп, жанындагы шериги дагы бир топ тоскоолдук жаратып, телефонго тартып, тааныштарына чалып жатты. Бутусуна калдың силер, шуна сөйлөйм, адам. Çal.
Мен саған айтатым, маған ушул эмес экен. Анан кандай болгон? Сам сначала Кандай жарат? Сен мага жооп бере албай атасың. Мен Ким? жаратпам. Жооп бере алган жоксуң. Сам сначала представь. Званяң Вот ким? мен Жараны атам алда. А мне койчу. Меники эмне аласың? Эмне? Байке сен сүйлөтпөй атасың. Сен колуңду кайрып, мойын башың кайрып атасың. атың ким? Атың эмне кыласың? Сен неме деп атасың, ойлотуң. Келип кол башың кайрып, түшүндүрүп атса жашынакай адамча. Мен да түшүндүр, колум бутум сынык мен, бутумда пластина бар деп. Вот именно. Айтор эч кандай амал болбосун билишти окшойт. Наркологиялык тесттин жыйынтыгы айдоочунун мас экенин тастыктаган соң айдоочуга тийиштүү айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды. Они силой меня захватили. Я вот говорю. Вот этот инспектор кто по фамилии? Кто-то, да, Тимур. Меня силой, как будто террористы захватили, вот протокол выписали. Я ее. Менин документи. Я Айдоочулук бөлүңүз, мына бери. Я ее. Айбек бери карап. Айдоочулук бөлүңүз. Да. Катты мына бери бул тарапка. Каттоо каражатыңыз. Ал окшодук эсен. Я в курсе. Вот, протокол. Я не согласен с этим протоколом. Вот, инспектор.